Ustaz Nizwan Abdul Ghani untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kasudin Pariwisata dan Kebudayaan, Pak Haji Ahmad Syarifin, Ketua DPRD, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara peresmian Sanggar Kembang Jarong yang berlokasi di RT 07 RW 07 Kelurahan Brebes Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun, mendapatkan ridho inayah serta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan baca Al-Quran ala hadiniyah kulli niyatin salihah li hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi ma'adadi kulli ma'alubin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم اهون علينا الله في سكرات الموت والنجاة من النار العفو إنك سابق. اللهم سهل أمورنا أمور والدينا أمور ساتذتنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما دام في السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.